Vutomi byi cincile, swilo swi cincile. A ka ha ri swona leswiya swo tolo na tolweni leswi a hi swi toloverise xiswona. Misava yi hlangana na ntungu wa COVID-19, ivi ke ku tumbuluka maendlelo mantshwa, ntolovelo wuntshwa wo kota ku endla migingiriko yo hambanahambana hambi hi ri makaya ya hina. Migingiriko yo tala se yi endliwa eka inthanete, hambi ku ri mintirho nje se yi endliwa ka inthanete. Tinhlengeletano ti khomiwa ka inthanete, ku katsa na byona vuhaxi byi endliwa hi ku tirhisa inthanete. Leswi i ntolovelo wuntshwa. Eka madyambu ya siku ra namuntlha hi languta swivandla leswi nga pfuleka hikwalaho ka mintolovelo leyintshwa. Xana migingiriko leyi humelelaka ka inthanete yi vula yini eka mina na wena? Yi vula yini eka loya a lavaka ntirho na yena eka nkarhi kumbe nguva leyi nga ka yona ya ntungu wa COVID-19? Hi ta nghena hi vuenti eka mhaka leyi, laha hi nga ta va hi ri na swivulavuri hi ku hambanahambana ka swiyimo swa vona. Hi loko se hi korisela n'hweti ya vatirhi. Leswi landzelaka eka xiphemu lexi. E-commerce i nkomiso lowu vulaka ku ri electronic commerce. Evuton'wini, the thing that you are good at hi xona xi ku endlaku an influencer. Kuna vanhu vo fana va DJ Brand, there's a lot of people who sound like him, and se tshama ni tiva ku DJ Brand i suwe munhu a ku hi mhaka yi vula ku fana na yena. What you say? So there are some of the things that are beyond our control as a people. Ina effect leya ku I kota ku loko yena andla swilo vanhu hinkwavo va ta swi endla. So loko ri na advertise swimbalo vanhu va ta lava ku ta swimbala. Vuxaka bya social media na e-commerce byi kulukumba ngopfu. Eka malembe ya 10 lama ya nga hundza, hi vone ku ndlandlamuka ka mhaka xivandla xa ku tirhisiwa ka social media hi vanhu ku hambanahambana ka vona. Leswi swi nga endla ku ri se ku vona vanhu lava va vonaka leswaku ku na nkarhi kumbe xivandla lexi nga pfuleka eka mhakeni ku va swa ku ri va kota ku ti hanyisa eka xivandla lexi. Leswi mhaka ku ri ku tlula 4 billion wa vanhu misava hinkwayo i vanhu lava tirhisaka social media siku na siku. Leswi I ku ya hi mhaka ya xiviko xi nga va kona xi nga endliwa hi va We Are Social, lexi kombaka ku ri hakunene matirhiselo ya social media ya ndlandlamuka hi ndlela yin'wanyani yo chavisa swinene ngopfu. Tanihileswi hi nga vula eka malembe lama ya nga hundza ya 10, mabindzu makulu va kota ku va endla leswaku ri swi va swi olova ka hina vanhu ku va leswaku ri tirhisa mhaka vukorhokeri bya inthanete ku va leswaku ri hi xava swilo van'wana va hina hambi hi tshame makaya. Tlhandla kambirhi, loko hi languta mhaka leyiwani, van'wanyani va kota ku va leswaku hi va leswi hi swi vulaka leswaku ri I ti-influencers, laha va kotaka ku va endla ku ri mina na wena hi kota ku va leswaku ri hi nga ha teka xiboho eka leswi hi lavaka leswaku ri hi swi xava. Eka siku ra namuntlha hi lava ku languta mhaka leyiwani ya ku ri xana ke wu kona nkarhi kumbe xivandla xa ku endla leswaku ri vanhu va kota ku ti hanyisa eka xivandla lexi, na ku ri hi la tlhela futhi hi nghena hi vuenti hi lava ku twisisa ku ri na kahle loko hi vulavula hi mhaka swa ku fana na va e-commerce hi vulavula yini, influencers hi vulavula yini. A hi ngheni ka mhaka leyiwani hikuva hi hlamuseriwa hi vuenti hi loyi a tirhaka hi swona siku na siku, Adolf Rivombo u ta hi byela ku ri ka siku ra namuntlha loko hi langute mhaka ya e-commerce hi vulavula yini. Rivombo. Vito ra mina hi mina Adolf Rivombo, ni huma eGiyani etikweni leri va ngo hi le ka Jimgala Luma. E-commerce i nkomiso lowu vulaka ku ri electronic commerce, leswi ko va muxaka wa bindzu lowu wu cincanaka, hi nga swi vitana ku I ti-transactions leti munhu a ti endlaku online or ku xava loko u xava eka internet. Loko hi langutisa the whole concept ya e-commerce loko yi helerile swi ta hi tindlela timbirhi kumbe tinharhu. Ku na e-commerce ya ti-physical stores leti u yaku ka vona u fika u lava ku xava xo karhi, ivi va ku byela ku ri u nga nghena ka internet u tatisa ti-details ta wena kumbe mavito ma wehe, or u nga ya kona ka internet u kota ku xava kona.
so walowo un'wana wa muxaka wa e-commerce. Un'wanyana wa muxaka wa e-commerce i ku va ku ri hava ti-physical stores. Example, Amazon va rhandza ku advertisa ti-pop-up ka ti-Google or loko nghena ka Google ivi ku pop-up something laha ku ri hi na special xa phone. So meaning loko immediately u va interested ka that pop-up wa yi click link liya yi vheta yi ku directa straight yi ku yisa a ka store xa vona lexi hi ngo i online store. Kumbe se a hi ngheneleleni ku antswa hi la ku twisisa ku ri na kahle swivandla swin'wana leswi vanhu va nga swi kumaka kumbe ku vuyeriwa kun'wana ko karhi loko va nga ku kumaka vanhu loko va tirhisa mhaka ya vukorhokeri lebyi bya e-commerce kumbe inthanete yaleyo va yi tirhisaka hi ndlela yaleyo, na ku tlhela futhi hi twisisa ku ri matimu lamawani ya e-commerce kahle ya sukela kwihi. Ti-opportunities ti tele ngopfu eka electronic commerce, yona e-commerce leyi hi vulavulaka yona ka siku ra namuntlha. Loko Michael Aldrich in 1979 a ta na mihleketo leyi ya ku endla bindzu leri ra muxaka lowu, a lava ku va na swivandla swa mintirho swa ku tala hi mhaka ya ku loko mi langutisa sweswi tanihiloko ni vurile ku ri tiko ri hlaseriwile hi xitsongwatsongwana lexa COVID-19. Tikhampani ta ku tala sweswi a ta ha tholi physical people va ta a ti-store va ta xavisa. A swa ha fani na khale mi kuma ku mi nyikiwa maphepha ma yima tirhobotweni mi nyika or mi ta tirha a store just ku amukela ti-walk-in customers. So ka e-commerce ti-business opportunities ti tele ngopfu. U nga yi endla wehe as kumbe i ti byela ku pfula business tanihi Adolf Rivombo i ku ni lava ku xavisa kumbe swikipa kumbe ni kota ku xuta swa tikhamera and stuff. U nga ti endlela your own business ka e-commerce hi mhaka ya ku ri loko hi linka na social media yi va kahle ngopfu ku sweswi vanhu va rhandza ku lava information ka social media, so you can even market your business kona. Loko Rivombo va khumbe mhaka leyiwani ya social media se va hi tsundzuxe mhaka yin'wana kumbe i nkarhi wa kahle wa swa ku ri madyamba siku ra namuntlha hi rhamba loyi a tirhaka hi mhaka leyi xiheri a tirhaka a tlhela futhi a kota ku va a ti hanyisa hi swona ku vula swa ku ri a va a tikuma karhi a endla swinavetiso hi ku hambanahambana ka swona leswi hi nga n'wi vulaka swa ku ri kahle i an influencer. Vaka hina a na ntiyiso ku ri ni fanele ku mi tivisa kumbe mi ta twela hi n'wexe eka siku ra namuntlha hi mi tisela wise man Zitha loyi vo tala va mi nga n'wi tsundzuka le ka Giyani Land of Blood na tin'wana vele ti-drama ti nga kona ka television. Kahle loko hi vulavula hi mhaka ya influencer hi vulavula yini Zitha? Amukela. Na an influence ina vanhu lava va n'wi landzelaku and ina effect leyi ku i kota ku loko yena a endla swilo vanhu hinkwavo va ta swi endla. That's basically it. And then va tlhela va driver ku xava vanhu loko yena a endla swilo vanhu va lava ku ta swi endla. So loko ri na advertise swimbalo vanhu va ta lava ku ta swimbala. A va fostele ku xava mara bona hi ku va ku landzelela. You know, you influence them to do something. So basically va ku landzelela because they envy you or they wanna do everything that you do. Mi twa kwalaho Zitha kambe mi kuma njhani mintirho leyi n'wina tanihi influencer? I mani a yaka ka khampani kumbe khampani ta ka wena? So usually the brands va ta ka hina kumbe hina hava approach. It's always two ways. Hi va approach and then loko swi ya kwalani i kota ku tirha na vona mi tshama hansi mi ku okay cool hi lava ku xavisa leswiwani wena endla leswi. So ntirho wa wena as an influencer basically wa xavisa swilo swo karhi but in a proper way. Eka bulu ra siku ra namuntlha mi ta tekela nhlokweni mhaka ra swa ku ri ku na marito lama ka ya thamukela endzeni ka bulu leri ra hina lamba kumbexani na hambi ku ri hi tlhantlha kahle hi Xitsonga swi hi tikelaka marito yo fana na va influencer marketing swa ku fana na sweswo kambe swi tikomba ku ni lexi nyamini nyana hi mhaka leyi kambe Themba Ndala u tiva mhaka leyiwani ku antswa mi nga hi tlhantlhela yona hi twa ku na kahle influencer marketing hi va hi vulavula yini Ndala hi hlamuseli. I Themba wa ka Ndala
ni huma ka Right Vec TV. I'm a founder, Right Vec TV. So Right Vec TV is streaming service, but also a brand leyi kota ku broadcaster. At the same time, I'm a creative director, Right Vec Media, and the marketing, digital marketing and content. Hiku swikomisa, ta tirhisa xifaniso. Loko hi languta Cristiano Ronaldo, u tlanga bolo. So ni nga ku evuton'wini the thing that you are good at hi xona xi ku endlaku an influencer, and the reason i ku vanhu va ku landzelela for what you do best. So you don't necessarily wake up in the morning u ku lava ku va an influencer. Loko u langute DJ Brian is one of the best radio DJs, but he has an ability to influence because he's so good at what he does. Recognize the talent ta wena, tinyiko ta wena, u nyikiwe yini wena, i yini leswi wena u nga best and good at, and xilo xexelexo xo xi nga ku endlaka ku va an influencer. Influencer marketing i ku ti-brands ti recognize vanhu lava nga na matimba in terms of the decisions making. So hi swi vita influencer marketing because sweswiwani ka nkarhi wa sweswi recommendation na word of mouth is better than ku va u languta a TV advert kumbe u vona billboard. Loko ku ri na ku lava ku xava something and then munhu a ku recommendela or u ya vutisa a family member, that recommendation it's in a way ku tlula recommendation ya TV kumbe ku tlula a recommendation ya munhu ka ku fonela on a call center. So that is why influencer marketing, the brands to tala ti landza ti-influencers, because recommendation ya vona yi authentic, yi na ntikelo. Loko u vula hi nomo ku ri ni tirhisa product ya so, that has much more power. So that's the origin ya influencer marketing that the brands ti kota ku tirhisa ngopfu. Se ha swi tiva ku ri i yini influencer, kambe xivutisonkulu i ku i yini lexi tikhampani ti xi langutaka eka munhu loko ti nga si n'wi teka ti n'wi endla an influencer ya khampani yoyeleyo. When you influence in terms of brand, is the brand interested ka munhu loyi loko a endla xo karhi vanhu va n'wi landzelela, or vanhu va endla ti-decisions based on the comments or the recommendations ta munhu loyo. So when I recommend something as an influencer, I know ku ri my followers or vanhu lava ni landzelelaka va ta kota ku teka ti-decisions based on my recommendations, meaning ku ri va nga kota ku xava na swilo. Munhu a nga ti vutisa ku ri na xana ke eka mhaka leyi ya e-commerce leyi ri vomba va vulavulaka hi yona i ku xava ntsena hi swi endlaka kumbe ku na swin'wana? Hi hlamuseleni rivomba. Hi basically ku xava ku nga va kumbe ku ri ku swa ti-insurance, and sweswi loko mi langutisa hi le ka COVID-19 vanhu va ku tala va swi rhandzi ku huma va ya tixopeni. So hi laha e-commerce yi nghenaka kona, electronic commerce, laha i kotaka ku u nga nghena ka Google ka foni ya wena u google xitoro xo karhi ivi u kota ku xava swilo online, u hakela va ta ku deliverela. Un'wana a nga va langute bule ka madyambu siku namuntlha ka YouTube kumbe ka Facebook kumbe kwala nga yingisela la ka xiyanimoya ka Munghana Lonene FM madyambu lawa, ivi a ti byela ku leswi kumbexani a hi swa mina, i swa vazitha lava nga na ku languteka hi ndlela yo nge. Kumbexani mi nga hi pfuna ka mhaka leyi zitha ku ri xana leswi munhu a languteka ka xiswona swi nga hoxa xandla ku leswaku ri brand yo karhi kumbe khampani yo karhi teka xiboho swa ku va leswaku ri va nga ha tirha na yena va n'wi endla munhu loyi a endlaka leswaku ri a chela moya ka vanhu leswaku ri va ta xava switirhisiwa swo hambanahambana ka mavhengele ya vona kumbe ka ti-brands ta vona hi ndlela yaleyo. Ku endleka yini? Mi nga hi pfuna ka mhaka leyi. Mativa boti usually na me loko na ha kula ntwangu ku vanhu ti-influencers vanhu lava maybe va nga le ka TV kumbe va nga le ka radio kumbe va tiviwaka swinene, kambe sweswo a swa ha fana na khale. As an influencer, ti-content leti hina hi ti creataku kumbe leswi hina hi swi endlaka so vanhu van'wani va endla ti-jokes, ku vanhu lava endlaka ti-lifestyle and travel, mi va ku munhu wa kona i swakudya wa travela ku vanhu lava endlaka swa ti-games, ti-gadgets and stuff. So a swa ha fana khale where you think loko an influencer munhu loyi a va ka sasekini. No, usually vanhu va kota ku ta driver some sort of an engagement ti-content to hambanahambana. Van'wana va endla swa ti-game na ti-computer na ti-phone, van'wana va endla swa ti-makeup, misisi, so beauty, van'wana va endla
va collaborate na tihotela, va travela up and down, and some is fashion. So it's a broad. I always say this, Kaban, but influencing, it's more like the best marketing that you can ever think of, because that way so logo ilava is very easy. You can just select and say, okay, cool, lava someone to advertise my clothes, and I held this so far and going. Mina, for example, I nearly the gadgets, I nearly the beauty stuff, and advertise the beauty. So yeah, we're all called influencers or content creators. Se hesita se nalanga ku ri la ku tirha na mani kumbe no teka xin'wana na xin'wana lexi taka kumbe swi ya hi ku ri na wena u lava ku va u ti veka ka xiyimo xa njhani tanihi an influencer. Ni vula ku ri loko ta brand ya movha yi ku yi lava ku tirha na DJ Brian, ivi ku ta brand ya ketlele va lava ku tirha na DJ Brian, kumbe xana ku ta brand ya swichayachayani swo karhi va lava ku tirha na mina. Na ala kumbe ni rhanga ni languta ku ri leswi swi fambelana na mina kumbe hi mhaka ku ri ku na butsa ehenhla ka tafula, ni teka xin'wana na xin'wana. Ni tshama ni vona ku swi important ngopfu ku wena i ti tiva ku wena i mani and la ku endla yini. So as a content creator or as an influencer, okay, mina ni lava ni rhandza ngopfu swimbalo, ni le ka ni rhandza the television, and ni rhandza ku ti gadgets, let's say for example. So loko that's what I wanna do, kumbe leswi mina la ku endla swona sweswo, ni famba hi teto, ni famba hi ndlela leyo. So na content ya wena loko i endla ka ti-social media leto endla ka to, either Twitter, Instagram, TikTok, whatever, ifane swi tiva ku ifane it align na a certain brand, ku loko vanhu va ku vona ku wise man loyi, vanhu va swi tiva ku i yimela these kind of brands. Oh yeah. Mara va ko vanhu lava tekaka swin'wana na swin'wana, but that end up confusing the audience, because mfane mtsundzuka vanhu lava ku landzelelaka ku landzelela ku they wanna follow a specific content leyi yi endlaka, and you need to be consistent. Ifanekele inga post namuntlha mundzuku posta ti-banana, namuntlha ku wena posta tina. So you need to align yourself ka sweswi, okay, meso swona ni rhandza ngopfu leswi and leswi ni nga ta focus ka swona, because na audience ya wena va ku landzelela sweswo. Na brand loko se yi fika ka wena ya swi tiva, okay, loko ku ri na ti swa le gym, the powder ta le gym, the shorts, the underwears, here's the person loyi ni lava ku yena. Loko ku rhandziwa byala, I have this new gene, wise men of stock that I drive, and vanhu vo tala va ta yinana. So ni ta ku social media kahle kahle, as much as hi va ka yona every day, ka hina van'wani we invest in those things. Swi tikomba onge kahle kahle munhu a nga hanya tanihi influencer. Leswi ndala swi vekisaka xiswona swi tola onge kahle kahle ku na maendlelo mo karhi ma nga endlaka leswaku ri munhu a hetelela a tikuma a ri influencer. Kambe xivutiso nkulu ku va munhu a va an influencer u langiwa njhani? Yeah, so mahlawulelo ya kona masiku lawa ku na what we call the big data. Hi languta ku ri loko munhu a vulavula, munhu nyika xikombiso, ku na macro, micro and nano influencers. So leswi ku na ti-influence leti ti nga na valandzeleri vo tala ngopfu va ku hundza maybe 500,000, mara u kuma ku ri loko a vulavula a nga cinci decision ya munhu, engagement ya yena a yi na nchumu. Mara u ya kuma ku na Themba u na 5,000 wa ti-followers, mara ka 5,000 wa ti-followers loko a ya vulavula something or a veka something ka social media network, u kuma ku ri I can convert maybe half of that 2,000. Ni nga xavisa swikipa swa 2,000, mara u kuma ku ri ni na valandzeleri va 5,000. So loko hi choose influencer in terms of marketing, or ku ri munhu loyi ya investaku mali ka yena, hi n'wi languta influencing ya yena ku ri u kota ku influencer vanhu vangani. I xo sungula. Xa vumbirhi hi languta reputation, ku ri munhu yoloye reputation ya yena a ni tivi ku ri hi Xitsonga mi nga swi veka njhani but Brian, kambe reputation ku ri mahanyelo ya yena na ntikelo wa yena ka society u njhani. Hi ku as ti-brands hi nge koti ku associate e brand ya hina, e product ya hina na munhu loyi u kuma ku ri evanhwini a nga languteki ene vanhu a va interested ku va nga n'wi landzelela. Even if u na ti-followers ta 1 million, if yena leswi a kotaka so u kota ku besha vanhu, u kota ku ku gwara vanhu, ti-brands a nga luza mali ngopfu kwalaho. And this is why loko u kuma ku ri eka ti-celebrity loko un'wana a ya hoxa
mi twa ku u brand yo karhi yi pull out is because a va lava ku investa mali ka munhu wo fana na wolowo. So brand influencer, for us to choose, we make sure ku reputation ya wena yi right, we make sure ku na mamaketelo ya wena u kota ku influence the decisions ta vanhu. Those are the two important things. Mhaka yin'wana leyi lavaka ku yi twisisa i mhaka ya vuxaka xikarhi ka e-commerce na mhaka ya social media, ku ri vatirhisi va social media vona xana ke va nga vuyeriwa njhani hi mhaka leyiwani ya e-commerce. Rivombo hi tlhantlheli mhaka leyi. Vuxaka bya social media na e-commerce byi kulukumba ngopfu, i bandi na buruku loko no swi vurisa sweswo, hi ku ri u nge xavisi xilo online ku ve loko hi vulavula hi online ku na vanhu lava va tirha va hanyelaku swoho sweswi vutomi bya sweswi byi social medialized loko no swi vekisa sweswo, hi mhaka ku un'wana na un'wanyana loko a pfuka u lava ku cheka ku ri okay what's trending, ku humelela yini namuntlha. Kwalaya loko u kha u cheka ti-trends letiya swi nge endleki u nga pfuki u lava ku u khoma hi ndlala ku ri I think ni nga xava something, so u endla yini, wa searcha ku ri ku na khampani yo karhi yi xavisaka swakudya, so u ya cheka ti-specials ta vona more special ka social media. U nga nghena ka Facebook and check ti-specials ta vona, how do you see it wena u tshame kaya. Loko u vona loko wo nghena ka Twitter for example u kuma va paste ti-special va vekela na link, so that link yi vula ku ri loko ku ve u lava ku xava that thing sweswi u nga tshama kaya wa swi kota ku tlika link liya ivi hi makumu yi ku nghenisa ka internet ka site ra vona, ka website ya vona, laha u fika ku swi va simple futhi swi olove ngopfu, swi saver nkarhi, swi saver mali, swi saver na ku va u nga endla swo tala u lo tshama u ri ku tirheni. So wa swi kota ku tlika that thing immediately u tlika le ndzhaku ku na munhu loyi a tirhaka a nga ku swi voneni ku na munhu sweswi a nga tlika product yo karhi, so munhu loyi a vheta a lungheka ku lava ku ku pfuna, so u tlika product and then u ya ka ku hakela ivi hambi u nga zangi u nyika munhu. Lexi tsakisaka hi e-commerce you don't have to ku nyika ti-details ta wena, ti-banking details ta wena ka munhu wo karhi loyi u nga n'wi tiveki. Tikhampani to tala ti dya ngopfu hi social media hi mhaka ku va kota ku advertise, nakona xin'wana wa nghena laha ka e-commerce u ri a call center agent, mara loko u ri laha ndzeni va ta ku byela ku sweswi hi lava a social media specialist, munhu loyi a nga ta hi postela ti-special ta hina, so it's another job created. Okay, swi tshamisekile u kume ntirho u influencer hi ta vula ntirho ku fika sweswi. Se leswi u faneleke ku va leswaku u swi posta ka platform ya wena social media yihi kumbe yihi, xivutiso ku ri i mani a taka na vuxokoxoko byebyo ku va leswaku wena u hetelela u byi fikisa eka tiplatform ta wena to hambanahambana. Xa hlamuleka xivutiso lexi. Ka content yihi kambirhi, as much as hi tekaku content hina va khampani hi ku nyika yona, wena DJ Brian u fanele u kota na wena ku interpreta the way DJ Brian a interpreta swona content ya yena. So this is what I'm saying, loko content ya wena if i music u endla music and hi kombela ku eka music wa wena u hi hoxela a line ka music walowo, hi to ku nyika that line but we don't dictate ku ri line leya u yi hoxa ka beat ya njhani or yi va fast or slow, we just give you the line. And then that kind of content, then it comes from the brand. However, kuna content leyi wena u yi endlaku naturally that you do content vaka hina i ntirho. You need to know ku ri content loko producer ku vita content creator or content producer, so wena hi wena u endla content. So ta hambana ti-influencers leti, lava van'wani va timpahla va ti-fashion timpahla ta vona va tikuma lomu stolo va mbala, va timovha va nyikiwa mimovha, va misisi va nyikiwa ti-products ta misisi. Kambe ku na van'wanyana i ti-comedians, lexi va xi endlaku it's just jokes, no one can give you that. When you sing u ri xiyimbeleri wo yimbelela a ku na un'wanyana la nga ta ku yimbelelela. So ni nga ku ku na ti-different phases and different types of content where some u fanele u kota ku
u va we u kota ku endla content ya kona kun'wanyana va ku nyika content ku ri u yi adda on top of content ya wena. Aye i ntwanano ngoveni lowa vito leri nga pasini ra ku phanda ro lava swakudya hi rona i ntwanano wa ka Maraji. Ni lexi va nge i content developer, but develop content for television, digital media stuff. Mara lava ni tivaka va ni tivela ka YouTube. Leswi ni swi endlaku aka YouTube hi leswi van'wanyana maybe va paka va ku this guy is a comedian or whatever. But mina what I do i ku I look at the burning issues tele vuton'wini bya munhu un'wana na un'wanyana, whether hi le vukatini, whether hi le ku hluphekweni, whether hi le malini, whether hi le byaleni or wherever, and then we write such things down. I'm tirhini ri na hi va ko va sala va hi tirhaka swin'we. We write like the topic ehansi ku ri okay, today we're going to deal with this topic. So what I do is to tackle serious issues in a funny way. A ni swi ta swi vekisa kwini xichangani xa haye khale Kheto Nqumayo was a very long time ago. Mara swi sukela kwini Maraji swa ku sungula ku va mi mba na YouTube hi ndlela liyani mi ta na mihleketa ko swa ku mi nga kandziyisa swa ku fana na sweswo mi hetelela kumbexani namuntlha ni ku ri mi kota ku hanya hi swona loko ri ku ma hanya hi swona? A mi kopela mani kumbe a mi vone mani ku ri u endla sweswo? Xo sungula mina ni munhu loyi a nga wa ivi se loko ni wa ni ku hayi se ni tlhelerisa ku yini a vulavula na tinyimpfu ta hosi. Ivi Xikwembu xi ku no i na foni, ni teka foni ni recorder. I think my first video it was biblical, mara a ko va na leswa van'wana va nge nhlamba. Mara a ni va ku ti chumayeleleni swi ya hi sweswo vanhu va yi rhandza video liyani, and the next thing vanhu va ku why i nga endli YouTube channel, and then it went there. We developed a YouTube channel. Ivi ni a hlangana misa n'wanyana va nge i Amukela Nchavalala, van'wana va ri CMC. Loko ni hlangana yena ku ri 2017, ivi hi ta na idea ya ku okay maybe loko ho sungula show a Giyani ya comedy ku ri vanhu va ta kota ku hi vona xitejini instead ya ku hi vona ka ti Facebook, ka ti what. And yeah, we did a show called Verbal Engineering Night. So I think it's a moving train, man. Ko sala siku rin'we hi veka autopilot hi tshama hansi mali yi kha yi nghena a hi swi tivi rini, mara for now ni nge vuli ku hi le ku endleni ka mali, hi le ku spendeni ka mali yo tala ngopfu. Mhaka nkulu yin'wana leyi hi fanele hi languta i ku ri xana munhu a nga hanya hikuva a va an influencer ntsena ke? Swi helela kwalaho a nga endli swin'wana? Ni kombela ku poncisa bolo ku ri no, not necessarily as one thing. Xikombiso hi lexi, loko u ri an influencer ya social media for instance, u ta dependa ka ti-brands ti ta ka wena ti fika ti ku okay, mi loko ku nyika 10,000 or 20,000 ku va u hi endlela post yin'we eka social media platform ya wena. YouTube, if munhu wa ku endla ti-videos ka YouTube yi na ti-royalties leti yi ku hakelaka tona, but after 1,000 views or after 1,000 clicks you get a specific amount. Enough. But loko u kota ku tirhisa influencing ya wena ku kota ku u endla mintirho ku fana ku maybe u va MC or ka ti-ceremonies to karhi u va u kota ku vulavula. Secondly, ka ti-workshops va ku vita ka ti-workshops u ya vulavula u hakeriwa swo fana sweswo leswo. Ti-adverts ta TV or ti-adverts ta radio, then you can make a living based on brand ya wena as an influencer. Kambe u nge koti ku endla enough money just ku va u posta content ntsena. You have to diversify, take advantage or leveraging eka vito or as an influencer. So you need to leverage. Van'wana va ta ku lava ku ri no become a brand ambassador ya product yo karhi. You are getting quite a bit of money while others are asking you to come and speak at the function. You can leave, yes, but not one way. So ntsena loko kuma ku ri u kota ku diversify and kota ku leverage on your brand, then you can make a living. Wise man Zita un'wana vanhu lava vele a hanyaka tanihi influencer handle ka ku va karhi n'wi vona ka television na le ka tindhawu to hambanahambana. Zita u ri
munhu a nga hanya hikuva a va an influencer ntsena kambe u tlhela futhi a va na switsundzuxo henhla ka mhaka leyi. I think you also need to know these marketing agencies. So obviously to me, as already something loko vanhu on TV, they always want to bring it closer. So so you should know the bigger marketing agencies. You can make a proper living. Actually, you make more money than munhu that recommend to buy. Wow. Kuna nkarhi lowa byala byi nga yi nga byi advertise ku byala byi xavisiwa a switolo. And kuma kuseswa wena i tshikela ntirho, now you are a content creator. So you do other stuff, mara vanhu vo tala va tshame tindlwini a va ha ri ku shopeni mhaka ku pfaliwini hinkwako. And another thing, I also have sometimes I negotiate na client loko let's say ba ta ntirhisa, but then mali ya vona yi enough. Loko I can only create content mara need post. I the brand hinkwato ti lava ku i va i karhi i posta ka Facebook, Instagram, Twitter, all of that. Usually you should know the account that you super active ka yona. I know a lot of people lava endlaka mali ka Twitter. Yeah. And they get a lot of money. Mara I specialize got TikTok, my Instagram. A person can live, well, in terms of television. Okay, by the way, I forgot to say I'm SAFTA award-winning content producer and editor. Yes. Wow. Not SAFTA title to my name. Yeah. So a person can live. I think TV because we want to deal with the YouTube part now. So in terms of the digital one, YouTube they say kuna the advert skip the advert. Eringata ku hanya leswi hi vana mana. Mara amzansi swa tikanyana, South Africa swa tikanyana. America I know va ko vanhu lava nga tshika mintirho. I know a person who is like a full-on content developer on YouTube or a full-on YouTuber. America are an accountant. He left the office, and I'm talking about a millionaire. So, answer someone to a millionaire YouTuber South Africa. And it's to why. So, I think we can. Look, who doing some of high school and wherever. Maybe I cannot make a million, but I believe the person that can come after me now, if we don't see what this is another form of education. This is another form of entrepreneurship. You know, say you kuma kwalawa kai one of my force na wa DJ Brahma House and like kaulela, but you understand when David A. Cox un'wana wa vona vela a ri mudyondzisi David A. Cox u cincina heta endla TikTok America se u tshike u ticara hi makumu sweswiwani u tirhile mhaka ya YouTube full time hi ndlela yaleyo. So aka vanhu lava lavaka mintirho yi right ngopfu u nga wu kuma ntirho la. Ni nga mi nyika example hi mina loko ni sungula ku nghena ka customer service a ni tirha ngopfu hi ku va a sales rep, and then I got promoted ni va the supervisor and then ni va manager and stuff. So ni gina ni swi vona ku ri okay mo ni tekanyana ni lava ntirho wa ku va ka call center, and then a ni langutise ngopfu ku ri ka call center swi kahle ngopfu swi ku nyika ti-opportunities ta ku tirhisa mihleketo hikuva u va u kha u pfuna munhu u nga ri ku n'wi voneni. So munhu loyi u va na yena hi xifaniso a mihleketweni hi ku a va langutisi ngopfu experience. They train you va ku dyondzisa ku ri u vulavula njhani na munhu a fonini, like la ni tirhaka kona it's an e-commerce company. So wa browser immediately munhu wo karhi a loga in, mina loko ni tshamini na swi vona ku na munhu a nga loga in, and then ni hatsa ni n'wi vutisa xivutiso kwalaya ka ti-pop-in ku ri hi nga ku pfuna hi yini, ni vone a wu ri ku xaveni u hetini ku endla transaction ya wena na. Like nkarhi wun'wanyana ti-challenges i ku va vanhu loko a ri ku xaveni a faila ku finalize transaction. So that's when va lava vanhu vo tala swinene ku va pfuna because mintirho yi tele ngopfu ka loko ri ku xaviseni online. Hi ku ri ku na ti-calls, ku na vanhu lava tekaku ti-calls, ku na vanhu lava endlaku va replya ku ti-social media platform, ti-inbox, ti-DM, ti-WhatsApp. So it's a very broad industry. Ni tshemba la ka butsa laha vo tala va hina hina ku tsakela ngopfu swinene ku ri munhu loyi a nga langiwa tanihi influencer ku va u ta hakeriwa mali muni. I yini xi lawulaka mhaka ya ku va leswaku ri u ta nyikiwa 5 rand kumbe 10 rand?
a hi twisiseni mhaka leyi. Ku na ti-aggregators. Ti-aggregators ti ku nyika some sort of an estimate of loko u ri na tinambara to karhi. For instance, DJ Brian u yingisela hi over 5 million within a space of an hour. And then also ka social media, maybe u kuma ku ri u na 2 million followers. Van'wanyana u kuma ku ri i tinano. Then price ya wena ya dependa ku ri u le ka rank yini yo karhi. But it can start from literally 5,000 per post, you know. U posta kan'we for 5,000 rand, some of them 20,000 rand, some they go up until 100,000 rand. Van'wanyana the advantage ya bona as influencers in terms of money. Ku na musa n'wanyana wa ku yimbelela, nge vuli mavito ya vona. Va n'wi nyike 14 million ku endla, you know, ti-posts to karhi ka social media over 2 years. So wa ntwisa ku ri munhu u fanele u na matimba. U pfuka u tlele. U pfuka u tlele. So it depends ku ri matimba ya wena ya fika kwini. Loko Beyonce a veka a brand yo karhi ka Instagram ya yena, ti-likes ta yena within an hour ta hundza 200 million. So that person has reached in a lot more people than Billboard can reach. So hambana ku ri u le ka rank yini. So ti-price ta n'wina ti nge fani. So ni nga ku va languta ti-aggregators. The-aggregators will give guidance in terms of ku ri u charge njhani as a nano, as a micro, or as a macro. Yeah. Okay. So sta ku pfuna ngopfu swoleswo u kota ku vona ku ri u wela kwini. Ni tshemba ku fika sweswi loko se hi twe hinkwaswo leswi, vo tala va hina ni tshemba na ku pfumela ku ri hi nga swi tsakela ku va hi va ti-influencers. Kambe kumbexana ku na leswi hi fanele swi teka enhlokweni loko hi nga swi teka xiboho xexo xa ku va an influencer. Komba ku ri u kahlekahle ka mhaka ya online kumbe social media, ku na vutomi, ku na butsa, mali yi kona. The only advice that I can give is to be vulnerable to your own self. Be ready to make mistakes. Learn from those mistakes. People will talk. People are always going to talk. Whether you do good or bad, so it doesn't matter what you do under the sun. You're still gonna be judged at the end of the day. And allergic to nyama, so yeah. As much as there's a market there, cultivate that market, irrigate the market, and then eat a cool and bear fruits one day. I think vanhu vo tala swi ta lava va kota ku investa nkarhi wo tala. A swi na mhaka ku ri i yini leswi u swi endlaka. Focusa ka ku sharpena skill xa wena so that ku na gap, there's enough. Even next year ku ta va na wun'we u ta sungula u ta duma. All you need to do is to tiva ku ri fingerprint ya wena a fana ya un'wanyana. Ti hambane ti-fingerprints. Hiku hambi hi ri 6 billion a ti fani. So na wena u nga lavi ku fana DJ Brian, u nga lavi ku fana Themba. Endla swa wena leswi u nga good hi swona. And u ta va right in terms of the influencing. And then xo hetelela, make sure you take it as a business. U nga vulavuli nje ku van'wanyani hi nga va vona ku ri khale they were sued. You can end up in court and it can end your career. Van'wanyani, you know, it ku kota ku hlayisa because that can end you. And then look, wena as a brand, you are gone, then it kills your business. So ni nga ku ti teka as a business. You are a walking billboard. So make sure you work hard and you protect your reputation. Wow. Hey, man. Kuna misa n'wanyana anga tshama aku nobody owns anything in the cloud. So as much as we are content developers that digital, you cannot say you own an idea. Leswi na swi endlaku, another person can still do it. It's one ku vo ku yivela, but there's basically nothing you can do about it. Ntiyiso hi ku ri u nga ha sirhelela mhaka ya leswi swi vulaka intellectual property hi ku va u tirhisa website ya www.cipc.co.za. Kwalaho ke u nga tsarisa xin'wana na xin'wana lexi u lavaka swa ku ri xi va xi sirhelelekile loko u xi yisa eka internet. Ku fana na loko munhu a endla music wa swi tiva ku ta ka summary and stuff, mara mani swi tiva ka YouTube ni ta ka mani. I just put my things there. Laha dyondzaka swin'wana dyondza,
na lava kopelaka I believe ku ri maybe that's an inspiration that they're getting ku ri okay misa loyi endla swa kahle ma twisisa so a hi yiveni ku na vanhu vo fana va DJ Brian there's a lot of people who sound like him and se tshama ni tiva ku DJ Brian i suwe munhu a ku hi mhaka i vula ku fana na yena ma twisisa so that's some of the things that are beyond our control as a people. Maxaka swi tele leswi hi nga swi dyondzaka siku ra namuntlha mhaka nkulu leyi nga yi dyondza mhaka ya ku ri e-commerce yi tirhisa ku yini hi khensile wena Adolf Rebombo ku va u hlamusele hi xiheri mhaka leyi ya e-commerce na ku va kosa ku ri vanhu va nga hetelela va vuyeriwa njhani hi mhaka ya e-commerce va hlayisa nkarhi va tshama makaya ngopfungopfu loko hi langutaka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona wa ntungu lowu hi nga langutana na wona swi tele leswi hi nga swi dyondza ku ri kahlekahle na le ka mhaka leyi ya e-commerce a hi mhaka yo xava swilo njhe kambe u tlhela futhi u nga ha tikuma u kuma vukorhokeri hi ku hambanahambana ka byona hi khensile Rebombo futhi hi dyondzile hi leswi kahlekahle tikhampani ti swi langutaka loko ti lava ku twisisa kumbe ku teka munhu loyi ku va a va an influencer eka khampani ya vona ku va swa ku ri a hundzisa hungu ku va mhaka ya swixavisiwa swa ka vhengele rero kumbe sweswi va swi endlaka ku va leswaku swi fika vanhwini hi khensile ndala ku va hi hlamusele mhaka lexi heri na ku tlhela futhi hi twisisa ku ri kahlekahle tikhampani ti langa njhani kumbe ku hlawula munhu wonge ku va yena ti n'wi rhangisaka mahlweni leswaku ri hakunene a va an influencer sweswo swi vula mhaka ku pfula xivandla ku va swa ku ri ku va na mintirho leyi vanhu va yi kumaka ekweleni ka siku hi tlhela futhi hi khensa ku va loyi a swi hanyaka wise man zita ku va ve kona ka siku ra namuntlha a hi hlamusela ku ri kahlekahle swi na nkoka ku va leswaku u ti twisisa na ku tlhela u tiva ku ri wena u va u lava yini loko u lava ku va an influencer kumbexana minkarhi yin'wanyani a wu fanelanga ku teka xin'wana na xin'wana njhe hi mhaka swa ku ri ku na butsa tafuleni wise man zita hi ba mandla hi vuyelela kwa swa ku ri u ve kona ka xiphemu xa nongono kwa siku ra namuntlha lowu ni tshemba na ku pfumela hakunene leswi u nga swi vula swi ta va swi pfule vo tala va hina matihlo Maraji hi un'wana wa vanhu lava va nga na matimba swinene ngopfu eka mhaka ya social media ngopfungopfu ka YouTube hi khensile na ku tlhela futhi u hi nyika mafenya laha ni lahayani ku va ku ri hi twisisa ku ri na kahlekahle wena u teka vuswikoti bya wena sweswiya kumbexana vanhu va nga swi voneki onge swi nga hetelela swi ku hanyisa u swi teka u swi veka laha u kota ku va swa ku ri hakunene u hanya hi swona hi khensile Maraji hi tshemba na ku pfumela ku ri dyondzo liyani hi nga ku nyika yona kwala ka bulo ra hina ku ri u nga ha tsarisa mhaka ya leswi swi vulaka intellectual property kwini ni tshemba na sweswo ta swi tekela nhlokweni hi tlhela futhi hi khensa ku mhaka swa ku ri a hi nga swi tivi ku ri u wine sagwadi ra SAFTA kahlekahle i masagwadi mambirhi ya SAFTA tanihi content director kumbe content editor a khensa hi Maraji yana mahlweni u yimisa mujeko wa ku twisisa ku ri kahlekahle ku endleka yini ka platform leyiwani ya YouTube baka hina xo hetelela kumbexani hi lexi munhu a nga xi hundziselaku a xi kongomisa ka van'wamabindzu ku ri swi tikomba ku ri endzhaku ka bulo ra siku ra namuntlha van'wamabindzu va na ntirho wukulu swinene ngopfu lowu va faneleke swa ku ri hakunene va wu endla vuxaka lebyi va faneleke ku va swa ku ri van'wamabindzu va va na byona xikarhi ka vona van'wamabindzu na ti-influencers letiwani xikombiso a hi nge kumbexana u na xilo xo karhi u lavaka leswaku xi fika vanhwini ti-influencers va na vanhu lava va nga se va va seketelaka ku va fikisela hungu swi ta olova swinene ngopfu se swi vula yini ka wena tanihi n'wamabindzu endla vuxaka na ti-influencers ivi hi ndlela yaleyo ku vangiwa mintirho ku tlhela futhi ku cinciwa vutomi bya vanhu se hi ndlela leyi swi vula ku ri vuxaka bya n'wina van'wamabindzu na ti-influencers byi le mavokweni ya n'wina ku va swa ku ri mi endla leswaku ri byi nyuka hi ndlela yaleyo kambe ku teka nkarhi wona kambe ni khensa vufambisi bya xitichi ku va leswaku va teke nkarhi lowu ku va ku endliwa mhaka ya bulu leri documentary leyiwani hi ndlela leyi a ni swi tekele hansi vufambisi bya xitichi leswiwani ni ba mandla ni vuyelela mi nghena kambe ni kombela ku khensa sesi Ruth Maphope senior producer wa Mandate wesu a swi nga olovi leswi
lama a ku ri maendlelo mantshwa eka hina hambi ku ri xitichi xoxe laha hi tisaka documentary eka tiplatform hi ku hambanahambana ka tona ka social media xikan'we ni le ka xiyanimoya. A swi nga olovi kambe hi khandziyile ntshava leyiwani xikulu ngopfu. Mi nge ni khensa n'wina vayingiseri ku va mi tijike nkarhi madyambu lawa ku risa ku ri vhele kunene mi va na hina bamanta hi vuyelela anake nseketelo wa n'wina a wu vona minkarhi hinkwayo kusuka ka mina Mnyamatsi Ngcece Makula Nkonzo mi nga ni ku a ku bya n'wantenyana xa mina i ku tumbuluxa mintirho eka internet kumbe ka online. Munghana Lonene FM Makomba ndlela.